Şariat boyunca kanday jol menen kız menen taanışı tuura bolуп эсептелет дейт. Эң туура суроо көчөдөн көрүп калган болбойт. Пайгамбар алейхисалам айткан, күл дөбөгө өсүп калган, таштандыга өсүп калган кызыл гүлдөн сактан деген. Эти башың боеп алса ишенип алга сен ага. Жолук жакшылап оронуп койсо ишенип алга сен ага. Жолук деген бир кездеме. Алсаң алынат, кайра кайтасаң кайталып калат. Ата-энесине караш керек. Ата-энең айтып берген кызга үйлөнгөн жакшыраак. Бир карап көр. Кишине нафсыңа туура келсе, ал ошону. Ошол жакшы. Өзүң тандаганың менен сенде опут жок, билбейсиң сен. Сен аял кишини өмүр бою билбейсиң. Үйлөнөсүн билбей жүрүп өтүп кетесиң. Өлүп аттап түшүнбөй өтүп кете бересиң. Ошон үчүн ошол апаң, жеңелериң, эжелериң тандап берет го. Мына ошол жакшы болот. Алар сени билет, буну билет. Biz erkekler ayalda düşünbeybiz. Ayalda da biz düşünbeybiz. Şunun için erkek ayalın erkek kılgısı gelet, ayal erin ayal kılgısı gelet. Ayal aytat, işten çıkıp gelip, anday ol, bunday ol deydi. Al özünde kılgısı gelet. Sen bolsa bir nek aytsan ayalın dara düşüngöndü kalaysın. Çık degende çırkap çıkış gerek, ayalın boyunu sen söge veresin hani. Yok, ayal boydan kalış gerek, erkek boydan kalış gerek. Ömür boyu talaşmışım. Erkek ayalın özünde düşüngöndü kalayt, şart bolgondu kalayt, jür degende çırkap çıkkandı kalayt, patinkesi giygen boydan. Alan etpeyt, al jarıda satamay çıkpayt misal üçün. Aldağı sen oşan kisi gerek, işten çıkın uşunda sen dostlarımın bir bargın gelet misal, süleşkin gelet, geçip geliş gerek, başka anday munday, tertip tücük geçip. Oşondan da emes tuğanım, oşon üçün apan aytkanda ala versen.